Twongeye kubasuhuza nanone kandi tubaye ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Reka twongere dushimire buri umwe wese ukomeje kudukurikirana, twongere gushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe, dusaba nawe utarakora subscribe ku Buryo TV ko wakandaho ukemeza nako ukazugira ka all notification, share, like na comment, nabyo burya aba ari ingenzi cyane. Guys, tudatinze uyu munsi ku itariki 30 tugiye kugaruka ku makuru yavuzwe ajyanye n'ibi bya crypto cyangwa se n'iby'ifaranga koranabuhanga, aho hakomeje kugaragara amasosiyete, amakampani, amashyirahamwe atandukanye ari kugenda yemera ibi by'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero tudatinze reka tugaruke ku nkuru yacu cyangwa se ku itangazo ryashyizwe hanze kuri uyu wa 30/5/2025, aho ikipe y'umupira w'amaguru ya Paris Saint-Germain iherutse gutangaza ko igiye gushyira Bitcoin mu bikorwa byayo cyangwa se mu bubiko bwayo bw'amafaranga. Ibi bikaba byagiye hanze imbere yaho gato y'umukino wa nyuma wa Champions League, iyi kipe ya PSG cyangwa se ya Paris Saint-Germain igomba kuba izaba ikina. Ikipe rero y'umupira w'amaguru w'i Burayi Paris Saint-Germain yatangaje ku mugaragaro ko igiye gushyira Bitcoin mu bikorwa by'imari yayo. Iri tangazo rikaba ryatangajwe ubwo habaga inama ya Bitcoin ya 2025 mu mujyi wa Las Vegas. Rikaba ryashyize ahagaragara impinduka mu bijyanye n'imari y'imikino. Icyemezo cyatumye Paris Saint-Germain iba ikipe ya mbere y'umupira w'amaguru mu ishyirahamwe ry'imikino ku isi yose yemeje Bitcoin, ikaba igomba kugaragara rero mu isanduku yabo y'amafaranga. Urumva Bitcoin igiye kuba igaragara mu isanduku ya Paris Saint-Germain cyangwa se iraza kugaragara nk'amafaranga nayo yibitseho nk'ubutunzi bwayo muri rusange, aho igiye kujya ikoresha iri faranga ry'ikoranabuhanga rimaze kugenda rihuriraho n'amakampani menshi, amasosiyete agiye atandukanye, ibigo by'imari bikomeye byose bimaze kugira kuri iki gikorwa cyo kugenda bigura iri faranga. Iki gikorwa rero kikaba nacyo cyemeje umubare uri kurushaho kwiyongera cyangwa se cyahamije ko umubare urushaho kwiyongera, haba mu mashyirahamwe, amasosiyete, ibigo by'ubucuruzi ndetse n'izindi nzego zitandukanye mu barimo gushora imari no gukusanya ibiceri bya Bitcoin. Urumva ko impande zose ziri kugaragara kuri iri faranga, aho bari kugenda barigura bakarigira umutungo wabo muri rusange. Kuri ubu ikipe ya Paris Saint-Germain niyo ifite igikombe cya shampiyona y'Ubufaransa Ligue 1, kandi yatangaje ibi ubwo yiteguraga gukina umukino wa nyuma wa UEFA Champions League, ikaba izawukina izahura n'ikipe ya Inter Milan cyangwa se Inter Milan mu mpera za kino cyumweru. Ni ukuvuga ngo ni muri iyi weekend tugiye kwinjiramo, zikazakinira kuri stade iri Munich cyangwa se zikazakinira nyine hano i Munich. Ni muri iyi weekend tugiye kuba turimo. Uhagarariye ikipe kandi cyangwa se umukuru w'iyi kipe ya Paris Saint-Germain yashimangiye ko hafi ya 80% by'abafana 500,000 ba Paris Saint-Germain abenshi bari munsi y'imyaka 34. Ni kubw'iyo mpamvu rero gufata imiterere y'urubyiruko ukabihuza n'ingamba y'ingenzi y'ikipe ntako bisa. Urumva ko bafashe urubyiruko ruri muri iyi myaka rwose ibintu bijyanye na mining, ibintu bijyanye na online rubyumva cyane, kandi ni nabo bafite babafana benshi bafana Paris Saint-Germain. Nawe uri kumva iyi video uyu munsi ushobora kuba umufana wa Paris Saint-Germain uri muri iyo myaka. Urumva babihuje, bafata icyo urubyiruko rukunze nabo bahita bagira ate
bagishyira mu ngengo y'imari yabo cyangwa se mu mutungo wabo nyine nk'ifaranga, ari nayo mpamvu batangaje bashyizeho rino tangazo. Ni nako kandi mu ntangiriro y'iki cyumweru ikigo cy'abanyamerika GameStop cyashyize hanze ishoramari ryacyo kuri Bitcoin, bikaba byahise bikizamura cyane kikagera ku mwanya wa 13 ku rutonde rw'amasosiyete amaze kwibikaho Bitcoin nyinshi kuri iyi si. Nyamuneka niba utarakora subscribe ku Buryo TV, ukore subscribe, share, like na comment kugira ngo nawe urusheho kudushyigikira. Icyo twakwemereye ni ukuguha amakuru ku gihe, kukugezaho amakuru agezweho umunsi ku wundi, avugwa muri cryptocurrency, avugwa kuri iri faranga ry'ikoranabuhanga, aho tugiye kujya tubana nawe umunsi ku wundi.